618 hadis An Aisha marfu'an Aisha Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem hatını Peygamberimizden haber eder. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etken hisalun sittun. 6 sıfat var. Ma min muslimin yamutu fi vahidatin minhunna illa kana daminan alallahi an yudkhilahul cennet. İhtibar etiniz. Bir kızık hadis. Yani 6 sıfat var. Kim gene, nindi gene Müslüman ulgende, eğer onun şu Müslümanda şu 6 sıfatın birisi bulayken, şu Müslümanda şu 6 sıfatın birisi gene bulayken, Allah subhanahu ve teala bu kişini cennetke kirtem deyip garanti verir. Allah bu kişini cennetke kirtem deyip garanti verir. Tanıyağız. Birinci sıfat. رجل خرج مهاجرا مجاهدا فإن مات في وجهه كان ضامنا على الله. Birinci sıfat, birinci kişi kim iyinden Allah yolunda mücahid bulup çıkıp gitti. Yani Allah yolunda tırışlık gösterge, Allah yolunda kıraşırge çıkıp gitti iyinden. Allah subhanahu teala bu kişini cennetke kirtem deyip garanti verir. Hamide biz sizinle başka hadisler aldık. Şöyle galimlerimiz eyte elbette Allah yoluna kıraşırga çıkıp gitken kişiye kim kire? Gilim alışı. Kim iyinden gilim irenirge, Allah'ın şeriatın gilim irenirge, yani gilim taratırga diyen niyetle çıkıp giderken bu kişi iğne eğlenip kaytkanşı Allah'ın yolunda bula. Haminde bu kişi iğne eğlenip kaytkanşı vafat bulayken, uleyken Allah subhanahu teala onu cennetke kirtem deyip garanti verir. Allah subhanahu teala onu cennetke kirtem deyip mesela va'da verir. Tayyip, mesela birinci oldu. İkinci sıfat. وَرَجُلٌ تَبَغَ cenaze. Subhanallah. فَاِنْ مَاتَ فِي وَجْهِهِ كَانَ ضَامِنًا غَلَى اللّٰهِ. İkinci sıfat cenaze, yani meyitini uzattırga çıkıp gitken kişi, yani meyitini ezirleşirge, uzattırga, kumuşirge, namaz okura, cenaze namaz okura. Şu kişi iğne koytup gitken kişi vafat bulayken Allah subhanahu ve teala bu kişini cennetke kirtem deyip va'da verir. Bu kişini cennetke kirtem deyip va'da verir. Şuna göre cenaze zatının fazilatı şolayık büyük zor. Üçüncü sıfat. وَرَجُلٌ عَادَ مَرِيدًا Subhanallah. فَاِنْ مَاتَ فِي وَجْهِهِ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللّٰهِ. Üçüncü sıfat, avru kardeşinin halin bilirge çıkıp gitken kişi. Avru kardeşinin halin bilirge çıkıp gitken kişi. Eğer o iğne kaytkanşı şu yoldan vafat bulayken Allah subhanahu ve teala bu kişini cennetke kirtem deyip va'da verir. Kuzavuna giteriz mi? Avru kişinin barıp halin bilirge nindi zor fazilet. Subhanallah, şu an kire eğer de birer kardeşinizin avruğun iştesiken bunda iştihat kılarak gerek, tırışırak gerek, anına barıp halin bilirge. Şulayık biz başka hadiste aldık. Bu kişi irtelen varsa kişiye kadar 70 bin ferişte onun için salavatlar aytalar, onun için gafur sırıyorlar. Kişilen barayken tam atkan şeye kadar 70 bin ferişte onun için Allah'tan gafur sırıyorlar. Tayyip. Nasıl oldu? Üçüncü sıfat. Dördüncü sıfat. وَرَجُلٌ تَوَدَّوَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوء. Bu bizim temamıza kalayındı. ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لِصَلَاتِهِ فَاِنْ مَاتَ فِي وَجْهِهِ كَانَ ضَامِنًا غَلَى اللّٰهِ. Dördüncü kişi jirine jitkirip taharatın alıp, jirine jitkirip taharat alıp nişik bulavul? Nişik bulavul? Tiyişli revişte taharat alıp nişik bulavul? Nağım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem algan şekilde nakşlayı taharat alıp. Şuna göre dördüncü sıfat kim iyinden tiyişince taharat, jirine jitkirip taharat alıp meşitke namaz okuraşıp giteyken bu kişi iğne eğlenip kayıtkanşı vafat olsa Allah subhanahu teala onu cennetke kirtem deyip va'da verir. Subhanallah, neyinde zor fazilet. Tayyip, beşinci sıfat. وَرَجُلٌ اَتَ اِمَامًا لَا يَأْتِهِ اِلَّا لِيُغَذِّرَهُ وَيُقِرَّهُ فَاِنْ مَتَ فِي وَجْهِهِ ذَلِكَ. Beşinci kişi padişaha, yayında hakimge, hakimlik iyesine
әмиргә булышырга дип өеннән чыккан кеше. Аңа булышырга һәм шулай ук аңа хөрмәт күрсәтү нияте белән өеннән чыккан кеше. Бу кеше өенә әйләнеп кайтканчы уйлай икән, шулай Аллаһ Субхаһу ва Тааля аны җәннәткә кертәм дип вәгъдә бирә. Һәм инде 6нчы сыйфат ул да булса вараҗулун фи бәйтихи. Субханаллах. Өендә булган кеше. Өендә булган кеше. Ла я'табу муслиман ва ла яҗурру илейхи сахатан ва ла никматан фа ин мата кана даминан алаллах. 6нчы сыйфат хәтта өендә булган кеше дигән үлсә шушындый дәрәҗәгә ирешә ала, ләкин шарт бар. Нинди шарт? Әгәр ул мөселман кардәшенә гайбәт ясамаса өендә булганда, үзен гайбәттән тыйса, беренчесе. Икенчесе, мөселман кардәшенә ничек ички күрәлмаулык, ягъни дошманлык хисе тоймый, һәм шулай ук мөселман кардәшеннән үч алырга теләми. Тагын бер тапкыр. Мөселман кардәше турында гайбәт сатмый өендә. Шулай ук ачу, дошманлык хисе тоймый эчендә мөселман кардәш өчен. Һәм инде үзенең берәр мөселман кардәшенә үч алу теләге, нияте эчендә юк. Әгәр шушы 3 нәрсәдән арына икән мөселман, шушы нәрсәне 3 нәрсәне тыя икән үзенә, хәтта өендә үлсә дигән, Аллаһ Субхаһу ва Тааля бу кешене җәннәткә кертәм дип вәгъдә бирә. Күп очракта кеше кызганычка каршы өендә гайбәткәләгә, хатыны белән, дә инде башка әнисе белән, хатыны белән мөселман кардәшен, хатын кызны булсынмы, ир кешене сөйләшүдә, аны турында гайбәт сатуда. Шуңа күрә бу нәрсәләрдән тыелырга кирәк. Һәм инде бу нәрсәдән тыелса, хәтта ул өендә үлсә дә, Аллаһ Субхаһу ва Тааля аны җәннәткә кертәм дип вәгъдә бирә. Бу 6 сыйфат булды. Һәм шу 6 сыйфатның, әгәр 6сы да булса, бик яхшы. 5-се, 4-се, ләкин хәтта берсе генә булса даган, шушы бер сыйфатта кеше уйлый икән, Аллаһ Субхаһу ва Тааля аны җәннәткә кертәм дип вәгъдә бирә. Ләкин монда бер бик мөһим мәсьәлә бар. Бу 6 сыйфатны ия булып, Аллаһ аны җәннәткә кертсен өчен нинди шарт бар? Нинди шарт бар? Тәүхид. Тәүхид. Бу хадис бары тик бер Аллаһка гыйбадәт кылучыга гына кагыла. Бары тик бер Аллаһка гыйбадәт кылып, Аллаһ белән бер рәттән башка иләкләргә гыйбадәт кылмаучыга, тиңдәш китермәүчегә, ширк ясамаучыга кагыла. Шуңа күрә иң беренче кеше нәрсә? Бер Аллаһка гына гыйбадәт кылучы була тиеш. Һәм гыйбадәттә бары тик бер Аллаһны гына берләүче, ягъни тәүхид иясе булырга тиеш. Аллаһу а'лам.